Hakakat atrik berai jembang arja pendria ka Federation of Kasi Cantian Garo People Suara Circle gelek bani kendu yau CM jongka HNDC uba Winston Tony Lingdo halor ka jingsha ujor naki parado parasnam ibadon hapa majai hakabai dei ba ka kamtam kai ka pateng ka kam kai motion se Bangladesh Udah sakit, juga sangat PHP ya. Carlos Karni, juga. Hajungnya tak dekat jong, akan yang jong mengelam aku sampai budi. Di agini kendiat sini belah dia, tinggal yo kacung ujo, lagi paradok persnam kita dan nanti pemujai. Biar dia kam kai petang kam tamuka, kam kai motion Bangladesh. Akaba namar kembang UI, kembang itip iba kini kendiat sini beladap. Nak kali yang cukup kuat kalau pemi itu kau ikut order kaba, kamba baru kali kamai kita iban biang lebih kuat optidiat. Ngadu ka permit, ngadu fitness, berkun tak. Di hadian baka kuat kalau pemi itu kau order. Kini kali baru kaki bomdan ikut Islam baru kaki layak no. Baru kaki kembang kalau ngadu mentahi kalau naik pesan mati kali kian. Dibanding jongki parado persnam jengi. Di banyo ban kai biang sajisian ni haban panjang ikut Islam. Di hoi le sina kalian coba senjungi dan yai dong persah dia kata di barokat ki parado persnam jengi ki habaki fun ki tertib miru ki la tertib barokat ki lele ki kuat Islam tidak kuat Islam mereka ika bapalong pada ini banwan seni banwan banyak keran banyak ndu yang siam kalau bah kini ki kendiat seni hadian balawan kata kata ki kalina po asam ki es ki NL ki WB ki 1 mentah po masai banwan ban kamai ki nak kalian cuki nong seksnok nang tiro ki nong hai nang tiro ko macai ki pentep yang iba kini ki kaliru undai buara ki kasi ki wara hida ki wei pat ki mo ki barjala yakini ki kali ban khai hang ke amar ba menta ko makalong hapo macai ki kali ki dan takat tu kami kali ki ba khai ko macai jadi nak kata-kata ko wei ka kali kayo lai trip sau trip jadi nak kata-kata ngingiwan sene ban pensngoi CM ban hakabiadei baka training license bakini ki kali ki de bandan ki training license kita biang kenang balada na kalian kesang jongi kin lek bancak iki nilai bancak iki ni kali lada kimdan kita ring lisan abumet kinwan sani ban le kita ring lisan tinggal ekran isai be isi amru be indai ban ay kini kita ring lisan lada kiwan sani ndai lada ngilek yang ting isak lada ngi pensange aki lada kiwan sani kiyo tekam dan cumat kata karkom kata kejengian ganti kejongi dan kalian jongi siam ri la pencai ong ba yakini ki kali ki bawana ba kum ki es ki ML bakiwei ki badai na ka RTO ka bana sabah i imdan kanu tiga ba nong bat kangla ya ki bakum kita ki kali nomor beli ba ka RTO jongki ka kami abdan je dai ai ba kali ka nang ni ka office ni te yong ba ya kini ki kali te in habban ya keren ya ki board jongki jongkum jongka transport department ka badan ni ka jela ka jongi ba kan hab ban pik mi benia ya kini ki bakum kini kali laki dan em kata ka permit ka basya ya ki bakin rong kum sabardar untuk ter nomor kumbala ya keren hentei kalau ba wat ki bas ki bawan asam ki hak banian no tang ni kimla ban bandung sekendang surat maka permit jongki kamsha bania kunta di nakaliang jongi to wilayah keren bati bas i akabiadei pada bakini ki kali ki badai jongki trai ki badai nakani kecela jongi ba ki RC jongki pede ki de daka kacang jongki non tribal di akabiadei bakani ilakular banyak ini kali di inom ai terding lesan lada nak kalian jongi kisang ngila syak yaki lani i pensangi yaki lada kimdan ka terding lesan gobiang tinggal keren bat iru bayan ai yaki brio yaki manpower yangi banginnya le ka kenja ban le ban kenra uti akabiade bakini kali kena kalian cak iru lakular bayan pek nakani kayo banwan lada ila ban penbet ya ka bakum kata jika akabiade pat kiwai kimat isu ki banginnya submit lang man takasi kena kalian cak iru lapan por nangi yang haduk penada nyau yai insaflet ya kiwei pak kimat kita kum dia dai pak kiwei terding lesan haki dukan lani ki pak kiwei pak kipenta ke nakaliang jong bangilya karan to itai sani bah nakaliang jong i ong balada insasyak menta lada kaladan katuka abdar makadan ka abdar na katut kaba lakhang benbu i katuka non tribal kit yang jai baju syak iki kali ki por balalai
te lada iong balada kakut kelasya insabu biang ya kani tribal sekit bancep biang ya kitni kali kanang makan yarap kumluban kangla kita kali ke tiba dei tak jung tiba jela Jadi kumutiong mentan yang bos kali di mana bos dengan sim nama kubolong mentan atas musuh kamu mau apa nih? ya trai ya kali ka bentangan trengin haban ya syong bat ka bana kaliang jung santal budi narmo kumbang isu tu imat kani ka kam ka ngihap ban tepu pada bat ka transport department kepada kaliang jelak lakasya ne em kalenti ya ki bakum kita ki kali bakin kamai hakani ka hakici tan borga jung Itu pin kali di wan ban kamayan pihak tu debal semua di kibri ujung ini kisuan ni baik kumbang iyo jengtip hi ka jengtip ka bang iyo ka bang iyo hi kalong ba kim dei ki briu jong ki bora ya ki kali be kidei da ki wei pat ki briu ki bana ki wei ki jela nomor baki latip ya kani ka kubar baki kali ki bana kani ka jela ka jongi buan baki mio ban kamai buan ki layang dei na kata kata ki kumbang itip hi ka majai ki buan ki bajela ngisu tu hi ba desima ki bajala na kawai gestiap baki bajala badan ha kani ka caka jongi besi kadan ka connection ha penjoki kumbakalong hi kalong baik kabang itip mangi hi kalong baik baki dei ki bajala ki bora ini kali Atau visim nem pada itu bakum bolong mentah yang bos kali kita rajala kila sahabat mentah kila suban kamai disuku ban si kata kata setelah sendiri apa atau kaseng budi kan dia kerana maksudkan bersembah yang kata one time sekuna kanang magili gibri ujung dia olah bangkaman Pi, kumpa kalau ngadu mentah ngim yok snow bakan don kanu kejeng lali kata kejeng pen snow na kalian kipai ba jong ide ban ong ba ngimla ban siung ne kumta ter kumpa kalau mentah ika bang ngitip bang yok snow kalau ba kini kipai ba jong ki paradok prasnam jong mentah kidang le ba ikot kisla kidang le ki ikot kisla kidang api ikot kisla hoi kidon ki ikot kisla le se kiban salai kumpa ki batai kiban sadap no kidon ki ikot kisla pada ki bandang sirko